I zdravo svima, vraćamo se. Evo, i u petu epizodu gameplaya GTA San Andreas. Peta misija, peta epizoda. Pa da počnemo. Lepo. I da, ne bi trebalo da traje dugo. Prije snimki ću da prekidam, ja ne mogu da čekam. Izvinite. Ovdje ćete do kući, vjerovatno, gdje ima neki bug u igrici. Ubrzao, naravno. Skoro da nas pucaju i sad ćemo mi njega, treba da ih ubijemo. Uću ih. A muti kako nisi mrtav. Fuck Gina, pucaj govno! Jedan mrtav, idemo još jedan. Bum! Jebi ga, to sam ga, idu pičku mata. Tako sam ga pregazim, ali ništa od toga, šteta. Vidi ga da se svaca, majmuna. To bi bilo to. Brza, kratka i efikasna epizoda. Da malo sredimo, ja. Ej, što sam ga sredio, već ga neka sljupak. Ja ću malo da dodajem, malo ću reksporte, tako to, ja ću zabavati, a snimanje, biće snimanja, biće. Ljujena! Uhu, lepo je da bi otvorena garaža, vrlo super. Nije još gotovo. Zabala kući. Može, matori, može. Ako bude otvoren bincu i ono to... Kad bude otvoren bincu za oblačenje, tad ću s vama, vjerojatno. To će biti kao neki, pa vjerojatno će biti kao epizoda bez misije, samo ta jedna. Ne znam kaj je to. I onda sačuvam. Tebra, gdje smo i papuče? Idemo. I opet moj tata ulazi. Genija čovjeka, on može nekad izveli, nevjerojatno izvele, ali da... Dosta grove, 4L. Evo me ti zajebavaš. Ako će se crkne... U mamicu ti crkao sam. A i onda ja završam... Ejje, da ne bi čekali ovo, vidimo se mi u sljedećoj epizodi.